anak ko kapah ako kaiin 我这么样的称呼部落的可爱的青年，亲爱的女性。 Papana toko parotuan lumita tanga saan ini. Tuna malo kita tuna sela mahapi nang lumita ko kakawa lumita tunika pafali nutai ka alaw malatam daw kita itini nano katahinian lumita hati nito ko aluman no namo kapah atau limsan itini ma kanto ko ako now hani ribahay matafsiw ko ribako bako saka anak suatu yan yo tahi 我们大家都可以有用内心的感受，真的感受到苍天对我们的部落是何等的慈爱。原本开始居住在这里的时候是寥寥几个，现在我看到众多的晚辈、青年小姐、青少年都在这里，我内心何等的感受到天父上帝的恩典，我非常感谢。 Ikaw nuni maalaw sa makuko finalan lumita itini si tolo anana itihaw anini nanum tunan no tomok atau kampu taka haida hanto ako anini taka utinan menmai nialo o ngangan nina nialo anini tak cinten kaisu anako hau o tinam menmai nialo 众弟兄姐妹，今天看到大家来到这个会场，我内心还是只是感恩。过去一直到这里到现在，我们的称呼一直是以西周部落。上一次我们部落的干部决议，他要使用 一个新的名称的称呼，成为是前沿的部落，所以阿美族的说辞是金能的麦，是何等的美好的部落。Rinto, kucinin numay niyalo kita anini tatapa arumiat, nangasan ta itaot, akakabawan kita tina bala now hani maalaway tuno mikwanay kitanan itini amalo taga mihaita toko tapatapang kitanan o usapan tahay 目前我们的部落已经称呼为前沿部落，不但我们上级的市长他们也感受到我们居住在这里是同心合一，都是一条心。请大家，尤其住在这里的前沿部落的青年小姐朋友们，不要忘记，这是我们开始居住的地方，用一种感恩的心继续展现在我们前沿部落。 Daga malas to kamo tuna itini nani tia ni tapang tina pala hawi tangasa anini sepat tolo irako tolo taan to 从开始发现开垦，看到这个属于在北部的一个区域。 我们从开始进到这个地方，到今年呢，已经度过了
43年，是非常漫长的时间。 Saka anini maa lau numako ta ma dipahak soal aku malahat kamu kamangai 我也看到诸位在这里从小逐渐的成长，也看到你们从小一直到现在成为青年，也成为本部落前沿部落的少女跟小姐，我非常高兴。 Saka itini ko pi alay no falocot mako apaka alaw kako tamunan ukapa 我看到你们诸位青年跟小姐，我内心是何等的感激，何等的有一种非常谢谢你们，因为你们在这个土地部落成长。 Daga matengin no namo ukapa yo mitulon ku mitulon na honi madut no mitulon na ko halateng mako daga itini hanako paili tanan o kapah atau kaing ritusan 刚才我们也听到祈福的长老，他在跟苍天感恩祈求当中，他的心跟我的心是一样。我相信，在天的父神，他也这样的会祝福我们的青年跟我们的小姐。 Dari kulay ito patulon lumako kamunan ukapa atau kaing hawe nanay anini alumyas ukali pahakan numitaan ini saka keluau radiun hambekan anak ko dari kulay lano mako 最后我要用一起跟诸位的青年跟小姐。 今天是美好的日子，我们用感恩、用欢乐、用歌、用舞来歌，来自己在这个地方给自己喜乐。我用这种最后来跟大家说谢谢。 Dari kulay ito tuan mako pakai ini kolong no finalan atau tanya lapalapang wata ko pitu nangla Benar ni alok tangku ulah makwa tak sama di bahak anini alumyas 最后，我要向所有的部落的所有参与我们的贵宾，特别向你们说声谢谢，因为你跟我们一起共襄盛举，为这个以利信，谢谢你们，谢谢大家。来。